eu non son cotitular, eu son titular. Eu son titular porque o meu home era o titular, porque, bueno, nací aquí na explotación, eu vim de fora. Pero depois o meu home, houve uns anos que traballou noutra empresa fora, e entonces puxenme eu de titular, e xa quedei de titular. Pero, bueno, son, nese aspecto, estou mellor que moitas mulleres, porque hai moitas mulleres que mesmo sendo da casa non son titulares, nin pagan a agraria. Entón, nós pagámoslo os dous, pero se sigue a crisis así, non teño ganas de deixar, que xa me faltan poucos anos, pero o normal é que deixe a muller. O normal xa é que a muller non empezou a cotizar. Iso xa é moi normal no noso mundo, no mundo agrario.